برای تعمیر و ازنوسازی راه‌های جمهوری همه‌ساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های ضروری جدا می‌گردد. با وجود عملی کردن تدبیرهای مهم و سریع تا حال بعضی از راه‌های کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه در 23 سال استقلالیت نوسازی کرده نشده است. با حالت ناگوار راه‌ها در برخی از کوچه و محله‌ها تا امروز راهبریت حکومت شهر دوشنبه توجه ظاهر نکرده است. طول یک ماه آخر سربیناز سهراب شاهد بی‌واسطه کارناشایانی بعضی راه‌های پایتخت گردید. استقامتکنندگان خیابان‌های چنارا و مایانشاه نظرشریف ناحیه شاه منصور پایتخت میگویند 20 سال اخیر یاد ندارند که بار راه‌های منطقه تعمیر کرده باشند. از این مهلت مرکب هم پیاده‌گردان و هم رانندگان واسطه‌های نقلیات اظهار نگرانی می‌نمایند. ما بهوده این منطقه را انتخاب نکردیم، زیرا وضعیت در اینجا مشکل‌تر از دیگر گوشه‌هاست. طور مثال چخورچه‌های اینجا علاقه به 15 سانتی متر می‌رسد. اکنون خود تصور کنید که فصل زمستان است. با باریدن باران و برف اینجا چه منظره را دیدن ممکن است. مختم چند تا شده در این استقامت بکنید؟ 50 سال شد. شما میتوانید گفتن که مثلا آخرین مراتبه و پورگی همین راهی ناحیه شما همین محله شما تعمیر دیده باشد؟ هیچ وقت تعمیر ندیدم، فقط نمیخیره. شما یگان مراتبه در یک جایگی همون استقامت کنندگان همین محله همین کوچه یگان اونجا مراجعه کردیم مسئله تعمیر راه؟ دمکم چند بار گفتیم آور یک بار سنگ ریخت بچه جون. بعد چی گفتن؟ یک بار سنگ ریختن؟ سنگ ریختن گفتن حالی اسفالتش میکنیم. میری شهرم گفته بود که اسفالتش میکنیم. نه که تو حال دیدی یگان جواب نیست؟ نه. گفتن تو رفت؟ گفتن رفت. مثلا راهی چنارا یا که همین راهی مایانشاه نظرشریف همین راهها کی تعمیر کرده در آخر مراتب؟ وای همون نیست و کاپیتان ریمون میشه چی حکومت شهر اجرا کردیه و ما دو میسپرن طبق سند. و اصلا در ناحیه شما داخل نمیشه؟ نه ناحیه ما داخل میشه. نه که وای تعمیر جوری میشه و ابیام که بسیار مسائل بسیار ما خونه داریم و حکومت شهر اجرا میکنه. همین تعمیر جوری هم آخرین مراتب کردن همون کوچه ها و یه سال پیش کردن. خاصی به نزدیکی نکردن. نه. چون این منظره ها رو گروه ایجادی در خیابان‌های خیرالله میرزایف و تورقو ذهنی ناحیه مذکور روی نوار آوردند که راه‌های این منطقه نیز در 23 سال استقلالیت غیر از تعمیر جوری تعمیر اساسی را ندیدند، حالانکه این کوچه ها نه آنقدر دور از مرکز جایگیرند. مسئولین ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه شاه منصور در صحبت به ما ابراز داشتند که همه‌ساله حکومت شهر تنها برای تعمیر جاری نمودن راه‌های ناحیه مبلغ جدا می‌نمایند و ما حقوق تعمیر اساسی کردن را نداریم. چون شما اینجا نامبر کرده که کارخانه شما اساساً وظیفه دار است که تعمیر جاری کند. بله. با پورگی تعمیر کردن باید اساساً کی کند؟ تعمیر پورش باید حکومت شهر باید اساساً کرد. یعنی که اینجا ناحیه وای نیست. نه ناحیه مبلغ خیلی مبلغ جدا نمیشه. ما فقط برای ما جدا میشه. کوچه مایاکوفسکی بولو پویون این هم در حالت نقض است. خب ما تعمیر جوری گذراندیم همین سال در مساحت 680 متر کواdraتی. خب با توابع جوابگو نمیشه. تعمیر جوری بوره خوب است ولی زیر معنایش از خود کردن مبلغ. کارهای میده شده‌ای که موسمی اجرا میکنند و بعد 2 هفته تعمیر جوری نیز نیست میشود به ذمه ناحیه‌ها گذاشته میشود که این عملی آنها مصرع‌های غزل تقسیم میراث عبدالرحمن مشفقی را به یاد میآورد که انبار پر زغله بابا از آن من، آن کارهای مانده به صحرا از آن تو. یعنی تعمیر اساسی را شهرداری و تعمیر جوری راه‌ها را ناحیه‌ها به انجام میرسانند. اندیشه
масъулини соҳа ки бо иқрор ҳолати роҳҳоро дар кӯчаҳои номбурда хуб арзёбӣ мекунанд комилан нодуруст аст, зеро чуноне ки мегӯянд он чӣ ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. шояд кормандони идораҳои роҳсозӣ моҳҳову солҳо аз ин кӯчаҳо гузаре накарда бошанд. вақте ки ҳолати воқеӣ нишон медиҳад ки роҳҳо дар кадом сатҳ қарор доранду мардум солҳо боз таъмир нашудани онҳоро дидаанд, пас чӣ гуна метавон гуфт ки ҳолати роҳҳо хуб аст? бояд дар ин масъала кормандони идораҳои роҳсозӣ каме андеша карда сухан мегуфтанд ки ба ҳақиқат наздиктар мешуд. маълум мешавад ки касеро аз кормандони соҳа нисбат ба беҳтаргардонии ҳолати роҳҳо парвое нест. агар ин гуна роҳҳо ба талабот ҷавобгӯ бошанду дар ҳолати хуб қарор дошта бошанд, пас роҳҳои вайрону валангоре ки масъулин дар назар доранд чӣ гуна бошанд? чунин вазъ дар кӯчаи Шестсапалови ҳамин ноҳия низ ба назар расид. соҳибкорону ронандагон аз шикоятҳои пайваста аллакай дилгир гардидаанд. иҷара ҳеҷ ка таъмир кардаги нест. мо бор кардем мераем уҷа мошин маиб шида меравам мезгара. кай таъмир гардидани роҳҳои хиёбони сурхоби ноҳияи исмоили сомониро охирон маротиба сокинон дар ёд надоранд. истиқоматкунандагони ин маҳал ҳангоми суҳбат ба мо иброз доштанд ки ҳоҷат ба сухан кардани мо нест, зеро ҳолати воқеӣ худ бозгӯкунандаи вазъ аст. дар кӯчаи сурхоб мо соли 2014 827 метри мукам мо таъмири ҷорӣ гузарондем, лекин ин кофӣ нест, чунки роҳ фарсуда шудаги аст, бисёр беҳад фарсуда шудаги аст. аз тарафи мақомоти иҷораи маҳаллии ҳокимият дар шаҳри Душанбе ин роҳҳо аллакай барои таъмири асосӣ шудан пешниҳод шудан ва ба нақша гирифта шудан, айни замон оиди омӯзиши яъне лоиҳа тайёркунӣ аст. истиқоматкунандагон оид ба ҳолати вайронаи роҳи шаҳраки гипраземи ноҳияи фирдавсии пойтахт на як бор лаб ба шикоят бурдаву талоши ҷалби таваҷҷӯҳи масъулони дахтдорро кардаанд, аммо бо мушоҳида ба вазъи воқеи роҳ аён аст ки ҳанӯз нигоҳи масъулин ба ин ҷониб равона нашудааст. арзу шикоятҳои шаҳрвандон бошад дар ин самт то ба ҳол идома дорад. ҳамин роҳи ҳамин маҳалла масалан чанд сол шуд таъмир тамоман дагинеса ҳамин 23 сол 24 сол 25 90 сол 25 сол меша 25 сол таъмир дагинеста ира тамоман ҳеҷ ки таъмир кардагинеста ина бина чӣ кор мекунад як об шава борон шава ауҷа ки затоб меша меоя то ҳамин домои хона медроя ин то мо гузашта наметонем. муроҷиат кардед ки роҳ таъмир кунам масалан ин охир раис маҳалла гуфт ки раҳтона таъмир мекунам. Инам раис маҳалла омад ҳамин тобистон гуфт ки апай соро ма ҳамиҷа раис ҳамиҷа соз мекунем. мо хурсанд шудем рости гап. гуфт ки иҷа стадион месозум тона иҷа детский площадка месозум накарда микора. накардам. Не мо рафтем гуфтем ки эй раис хач гуфт ки ма гуфтагием ма хесам дар пеши Маҳмад Саид Вайлиев баромад кардагием ина ҳамаша ҳал мекунанд. раҳи тарафи худ чакад мора накард. нигоҳ накард. ай тарафи хучона кай кардам. ай тарафи хучонам тобистонда. раҳи унаму тарафа соз кардан тамом и қагами баъзо иҷа ини мира бора ки вақтиш даку раҳ буд хушрӯ буд я ҳеҷ ки нигоҳ намекунад. ягон кас дар доди мо намераса. чикор кунем пешки равем. аз рӯи ҳамин таҳлило масалан ҳамон аксарияти ҳамон кӯчаҳое ки байни биноҳои баландошона ҳаст ҳамин таъмирҳои гӯям як 20 соли қаблӣ ҳаст. шумо чӣ мегӯед дар оянда нақша доред ки ҳамонро аз насозӣ ҳаминҳо дар оянда дар нақша гирифта шудааст ки дар нақшаи имсола дохил карда шудааст ки барое ки ҳамо кӯчаҳо маблағ ҷудо шуда кӯчаҳое ки таъмирталабанд таъмир кунем. яъне мо метавонем гуфтанд ки то ин рӯза барои ҳамон кӯчаҳои байни биноҳои баландошона маблағ ҷудо нагардида буд. ҷудо кардагӣ набуд. ана ки дар ин нақша хуш кардагӣ ҳастем мо дар оянда агар ки маблағ ҷудо шуд ҳамо чизҳо таъмир карда мешавад. дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорони баору номуси вилоятҳои суғду хатлон дар маҳалли истиқомат ва зодгоҳашон даҳҳо километр роҳҳои байни деҳаҳоро асфалтпӯш карданд, вале ку соҳибкороне ки дар шаҳри Душанбе биноҳои аз 10 ошёна зиёд месозанду миллионҳо доллар фоида ба даст меоранд, ақаллан 1 ё 2 километр роҳҳои таъмирталаби кӯчаҳои пойтахтро таъмир кунанд. чаро вазъият дар шаҳри Душанбе солҳост ки чунин мудааст? фоидаи соҳибкороне ки биноҳои баландошона месозанд куҷо меравад? ин мавзӯи таҳқиқоти дигар аст. манзараҳои рӯи наворовардаи мо ба ибораи қатрае аз баҳрро мемонад, зеро роҳҳову кӯчаҳои ба чунин аҳвол дар ҳудуди пойтахт ки таи 23 соли истиқлолият аз таъмир нагузаштаанд зиёданд,
аммо солҳост ки чунин камбудиҳо ё дар чашми шаҳрдории пойтахт наметобад ва ё ин ки мебинанду камбудиҳои ҷузъӣ гуфта ба назар намегиранд. ҳафтаи гузашта дар тамоми воситаҳои ахбори оммаи ғайридавлатӣ иттилое пахш гардид ки бо супориши роҳбарияти шаҳр тамоми масъулин корро аз маҳаллаҳо сар мекунанд, яъне назди мардум мераванду аз мушкилоти оддии мардум ки баъзан аз мушкилоти деҳот вазнинтар аст пурсон мешаванд, вале ин қарор низ пушти дигар қарорҳо болои коғаз мемонад. ҳамаи ин мушкилотро танҳо шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон рӯи навор оварда масъалагузорӣ мекунад ки мақсад рафъи камбудиҳои ҷойдошта мебошад. бо ном рӯзномаҳои мустақилу шахсӣ ки бо тиражи зиёд ба нашр расида ба таърифи шаҳрдорӣ машғуланд, ҳақиқати воқеии зикргардидаи моро нодида гирифта ғайриобъективона инъикос мекунанд. ҳарчанд мавзӯъ барои таҳқиқоти журналистии оянда аниқ аст ки кадом журналистони мустақил нисбат ба проблемаҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ошкорбаён ва проблемаҳои шаҳри Душанберо нодида мегиранд, зеро онҳо барои лаб ба хомӯшӣ заданашон дар баробари бенавбат гирифтани қитъаҳои замин аз шаҳри Душанбе боз чӣ инъомҳо мегиранд. ин мавзӯи гузориши дигар аст. Саринур Суҳроб, Ахбор, Душанбе.